आकाशवाणी इम्फाल खेत्रमयुम चित्रभानुना पाव पाजरी अहानपद मरुइबा पाव लेबा की मफम सिंगलोले नांगसी मणिपुर मुस्लिम सिंगी सेंगलब कुंभई इदुल जुहा पांगथोकले राज्य असिदा कोविड-19 नाबा फगलपगी चांग चादा हुंपु मरी दशमिक मरी यौरे मियोय लिसिंग अमा चाटुक मरफुगा मापन नाबा फखरे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्मार्ट इंडिया हेकाथॉन प्रधानमंत्री नंगसी वांगांगनी अमशुंग मपान लेबासिंग पदना लेबा भारत मचासिंग लौरुनबुगिदमक बंदे भारत मिशन की मंगासुबा तांकक नसिदगी हौरगनी लेबा की मफम सिंगलोने नांगसे मणिपुर मुस्लिम सिंगी सेंगलब कुंभई इदुल जुहा पांगथोकले युम नमाज सक सोंदुना हराव तरामना कुंभई असि पांगथोकनरी अमरोमदा कुंभई असि युम नमाज सोंदुना हराव तरामना पांगथोकपिनबा राज्य सरकार ने मियामदा अपील तौबो लेखरबनी कुंभई असना लापदा मणिपुर के राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेप्तला अमसुंग मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह यावना लुचिंग कियाना राज्य असि की मियामदा मपुंग ओइना मुस्लिम सिंगदा याफा पाउजल पीरी महाकी पाउजल राज्यपाल हाई कठोकपगी कुंभई असना लापदा अपिकपा अमदी मसागिता ओइबा वखलोन सिंह थादोपुना कथोकपगी लंबीदा हेना चंगसिनबा ngamba ओरशिनु खेनाबा खुदिमा काउथोंनदुना नुंसी चानाबा अमसुंग शांतिगी माइकैदा चंगसिनमिनरसी हाइना राज्यपालना अपील तौरी महाकी पाउजलदा मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेन सिंह हाई कुंभई असना लापदा राज्य असि की मियामदा अखनना मुस्लिम सिंहदा याफा पाउजल पीरी कुंभई असना प्रोफेट इब्राहिमना महाकी मचानुपा इस्माइलबु मपुदा कथोकिबा वांगलाबा कथोकपगी वारी अदुबु नहोंनना निंगसिंगहली अल्लाह की थौजागलोने नकुंभई असि हराव तयामदा कोविड-19 लाइसेट की येंगलगा अशो एंगाम थोकलोइदबा मोंगदा युम पांगथोकपिनबसु मुख्यमंत्रीना अपील तौरी अखोई खुदिमंगना पुन्ना थौदांग लौमिनदुना अखोई इशा इमुंग मनुंग अमदि अखोई पुरुपु कोविड-19 दगी ngakthoknaba hotnamiRasi hairi लोक सभा की एमपी डॉक्टर आर के रंजन नमहा की पाउजल हाई कुंभई असना लापदा शांति ओइना नुंसी जानना हिंगमिनबा अमदि कथोकपगी वखलोन हेना लेबा खुनाय अमा ओरशनु ममांगदा अमुक्ता ओइखिद्रबा अचोबा कोविड-19 की लाइचेस सिंगनबगी तानफम मरकसिदा मियामना युम सोशल डिस्टेंसिंग ngakna कुंभई असि पांगथोकनबा डॉक्टर रंजन अपील तौरी राज्य सभा की एमपी महाराज सना जावले से मना महा की पाउजल हाई कुंभई असना लापदा मपुंगैना राज्य असिगी मैटे पांखल इजिल इनाउसिंग याफा पाउजल पीरी मांग हाई कुंभई असना लापदा कोविड-19 की लाइचेट असिबु अखोई अमत ओइना लेमिनदुना होनामिनरसी अमसुंग राज्य असिदा नुंसी जानब अमदि शांति लेबु ओहलसी महा की पाउजलदा विधानसभा की उपाध्यक्ष के रविंद्र सिंह हाई कुंभई असना लापदा कोविड-19 की लाइचेट असिदगी ngakthokduna हेना चौखटपा समाज अमा पुरपो ओरशिनु महाकी पाउजलदा वर्क्स मंत्री चोंगाम बिसोजिन हाई कुंभई असना कथोकपगी वांगलबा मगुनबु निंगसिंगहनबगा लोइना मचिमना ओइना नुंसी जानना हिंगमिनबगी मरी हेना सेसनहनबा ओरशनु इदुल जुहाना लापदा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट एम ओकेंद्रोना याफा पाउजल पिरकली महाकी पाउजलदा श्री ओकेंद्रोना हाई कुंभई असना मणिपुर की मियाम मरकता नुशिबा मरुमपांग ओइबा अमसुंग कथोकपगी वखल हेना लहनबा ngamlasanu यूनाइटेड मैटे पांगल ऑर्गेनाइजेशन मणिपुर मैटे पांगल की खोंगुन लीबा फाउंडेशन कमेटी नसु इदुल जुहा की याफा पाउजल पिरकली राज्य की हक्सल विभाग हाइरी राज्य असिदा कोविड-19 नाबा फगलपगी चांग चादा हुंपु मरी दशमिक मरी यौरे अपुनबा कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग लिसिंग अनि चाटु कुनमाथो शुरे एक्टिव केस ना चमापन कुंट्रा माथोइनी मियो लिसिंग मचाटु मरफुंग मापन नाबा फखरे मियो मंगा लेखिद्रे हक्सल विभाग की चेरोल अमन हाई हौकिबा पुंग कुमरी द राज्य असिदा मियो चामा 13 कोविड-19 पॉजिटिव ओइकी बसिंग अदुदि रिम्स दगी यांखै मरी जेनिम्स हुंफुमाथो अमसुंग बबिना डायग्नोस्टिक सेंटर दगी अमनी मकोइसिंग अदुगी मनुंगदा मरफुना सिक्युरिटी पर्सनल नि अमरोमदा हौकिबा पुंग कुमरी द लेना असिदगी फगलपगी मियोय 13 डिस्चार्ज तौखरे मकोइसिंग अदु कोविड केयर सेंटर मैत्रम दगी मरी सनापति दगी अहोम थौबाल दगी मरी कोविड केयर फैसिलिटी रिम्स दगी अमसुंग जेनिम्स दगी मंगानी मरासदा राज्य असिदा अहुम सुबा लॉकडाउन चनखिबगा लोइना लंबी सोरोक्ता महौसागु मी चथोक चसिन तौबगी चांग हानादगी यामना हंथरे मफम कयादा पुलिसना अचर ओसिंग चेक तौबगी थबक चथरी केंद्रीय गृह मंत्रालयना पुथोरकलिबा कोविड-19 की अनोबा गाइडलाइंस सिंग निथिना ngakna chananaba असम सरकारना डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बैंक सिविल बॉडी अमसिंग लनाई लुपसिंग द खंगनख्रे हुकुमसिन हाई मियाम तिनबा मफमसिंग द सोइदनमक फेस मास्क उकदबनी अमसुंग मसी ट्रांसपोर्टर्स न सुंगांगना चटकदबनी राज्य सरकार ने मियाम पुंदुना हराव कुमै पांगथोकपगी थोरम अथिंगबा अदुमक थमली राज्य की नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मण हाई गुवाहाटी शहर द कोविड-19 संदर्भपगी चांग हानादगी खरा हंथरे
Marasida Bhutan da COVID-19 thenabagi matang da Mukhya Mantri Sarvananda Sonowana Bhutan gi ningthau Jingmi Kesar ga wari sanakre. Kohima sahar da lockdown gi matam chewal amaga amuk sangdoktu nangasidigi chanaba hore. Lockdown asi tha asi tare fawa chanagani. Mamang thagi kunmunga da thokiba numit tare ni gi lockdown gi matam marang loidaduna anobo lockdown asi makha chatharakpani. Masing matang da Kohima gi Deputy Commissioner yauna pangthokiba mifam na lockdown gi matam asi sangdokna ba warep lokibani. Meghalaya dangarang COVID-19 gi anoba case kun thengnabaga lonena rajya asida hauji fawara COVID-19 gi active case chatusumna hum chure. Anoba case kun asigi manungda taramapana East Khasi Hills District tagini masigi manungda Armed Force ki miyoi taranitho yauri. Mizoram dangarang angang ani yauna miyoi taramathoi COVID-19 positive oire. Rajya duki awang nongpok thangba mafamsingda positive oibagi chang hengalagli. Aizawl jilla da nongna miyoi tara positive oiba Tengnare, Sarkar ki pauna hai, Rajya asida hauji COVID-19 ki active case samu hubudra mari leri, adugi miyoi, Chani kulundoina naba phakre, tabiriba pawasi, Akasvani Imphal dagini. All India Council for Technical Education gi Smart India Hackathon da Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi wangangani, tauram asing asi nungtil pungbari makhaida pangthokani, tauram aduda Pradhan Mantri na Mahairui Singasu wari sanagani, Smart India Hackathon asi Mahairui Singi punsida toine thengnariba samasya sing matokaramna kohongadage haibadu puthoknabagi jati thaki platform amani. Platform asita Kendra Sarkar gi Department kunthatre Rajya Sarkar gi taratare amasung udyog kungi tigilakpa samasya chani nifu humdoirom. Soft tawbada Mahairui lising tara henbana changdomnagani. Thoram aduda Pradhan Mantri na Anoba National Education Policy lising ani kungi matangdasu wangangani. Anoba Education Policy asina chahi kunthra marigi mamangda sengkiba National Policy on Education lising machama par marfutaru ki mhod silagani. Vande Bharat Mission ki mga subat tangka kitabang asidagi horagani. Masina mapang lebak sing dapan nun layriba Bharat maza sing laurugani. Mga subat tangka asi tha asigi kuntra mathe fawa chatagani. Civil Aviation Mantri Hardip Singh Puri na hai Vande Bharat Mission ki makhada mapang lebaki tongan mapam sing daleram Bharat maza lakni pa lising ni fumunga hena purakre. Mang na hai mga subat tangka asida aeroplane lising machani parduna thabak tawgani. Mang na hai Gulf lebak yaw na tongan mapam sing dalayriba Bharat maza lak ama lising kuntra rom tangka asida purak na buhonagani. COVID-19 ke awang utaki Mantri Singi Tarama Pansuba Mifam Kendra gi Haksel amasung yafa yumbal Mantri Dr. Harshvardhan na Sabapati oiduna ngarang New Delhi da pangthokre. Mifam adu da wangang bada Dr. Harshvardhan na hai leba sigi miyoi laktara dagi hena COVID-19 na narambadigi faraktuna naba farakpagi changchada humpumari dasmik mangamari yaukre. Hauki bapung komari da kwaidigi yamba oina miyoi lising kuntratare chani kulhumdoi lena asina nabadigi fagalaki. Hausik pawada apunba fagalakbagi migi masing laktara lising yangkai Taret Chanipan Subna Mga Shure, Lena Asina Nabadagi Sibagi Chang Chada, Ani Desmik Amani Panda Hantare. Kendri Haksel Mantralon Hai no Makta da Kwaidigi, Yamba Chang the Mio Lissing Yankai Manga Subna Humbudra Nipan COVID-19 positive or Beteniki, Masi Taraga Leba Asig Apumba case Masing Lak, Taratar Lissing Contra Nipan Chanipan Humbudra Yaure, active case na Lak Manga Lissing Nipumunga, Chihum Tara Nipan Lady. No Mokta da Mio, Chatter Humbudra Mapan Siki Bugalona upon Basiki Big Masing Lissing Contra Manga Chatra Nipum Taret Shure. Delhi da COVID-19 na naba pagalapagi changcha da marfuga mapan dasmik amani pan yaure. Leba sigi tongan ba raisa singa yengneruba da Delhi na COVID-19 naba dagi farapagi chang yam na wangle. Hauki bapung kumari da COVID-19 na naba mio lising machani sumda taru naba pakibaglune na kwaidiki masing yam na naba pabu oiki. Marasa da hauki bapung kumari da Delhi da anoba COVID-19 naba mio lising ama chamar mafudra mga tengnere. Gujarat da hauki bapung kumari da COVID-19 ke anoba case lising ama chama yang kai humdoi tengna ke bugalone na rajya da COVID-19 na naba migi masing lising hupumato yaukre. Hauzik aroi bada maroi bapau amuk hanna. Leba ke mapam singalona na ngasi Manipur da su Muslim singi seng laba kumhai Idul Juha pangtok le. Rajya sida COVID-19 na naba pagalapagi changcha da humpu mari dasmik mari yaure mio lising ama chatok marfuga mapan naba pakre. All India Council for Technical Education gi Smart India Hackathon da Pradhan Mantri na ngasi wangangani amashung mapan lebak sing da pandina leriba bara macha sing lorung nubui da Vande Bharat Mission gi mga supat tangka ngasi dagi hauragani Paul Rizari.